Actually, what changed was only the salary. So for the time being, reka tubanze turwane n'enshonga zaitu. Ebyabana kugira ngo barugaho ishomero, we know how to compensate and we know how to handle. Itwe government yamaragaruka mu enshonga zaitu. Natumanya ngo za remedios ziriyo, natumanya ngo tuzakuza mu weekend twino kushemererwa na cyabasi kasande obwire buco butusisireho. Ninga sho butubase kuzomuka nangwa tukushisha. Tujiro muke sandi ibiri. Eco kintu cyangwa. Natumanya n'amashemererwa guturiho mu senteze. Ntuzana syllabus kujumara kusinga n'abarabe batwira hishomero. Ico tuye master show you. Kwonka tutakagire hishomero enshonga zaitu. Nimuzireebamu eigufa nico turiyo ntubabuza. Number 2 kashi kumwazireebamu eigufa nimwenda ngo zikomenkahe. Chikumanyisa ngo omuntu oriyo nakuraganisa 2026 ona 2018 tine chiwaragambire hatu nkwesige nakuja nte kintu ekitukutina no kudiringa nabantu abatakutina kuhemuka 2018 up to 2025 tine chiwarakoze randagano kandi oriyo nondaganisa ngo nkwesige umwaka gumwe for once noreba arho omuntu rwa nareba jatumwenu wano ryana warufu notekwa orisendo shoningwa noguma no yerarikirira ujo tkonkogo ubundi yo ninja ngo ni negotiating nawe akandebya buriya yandebyo gwa kabiri yandebyo gwa kashatu ahagwa kanani mwesiganda reka tubanze tumare citu eca abana kuza hishomero guma eco mu kitureke we are professionals nutumanya syllabus y'ishemeye kuba tukavaringa kandi eze shonga twamara kuzitereza nitumango ntuzagaruka tutereze eshonga za syllabus na coverage be